Ekranın bir haber var. Den başta meşevanın heja ve bername kenu ya roja ve hafte emir roja rekedin li peşpere vene. Peşketin o geçadan kudan ve hafte ve kavmi emi bora par ve bikin le jibome roja ve sereke ya roja ve giring. Greva burşibuni temaşevanın heja emi ve joraginin. Be o halire revşali girtigihan grantır bu lehemberi viyeki girtiyen pekeki upaşke. Lidiji ben pekir mafya mirovan, lidiji kadakaya hevditin usürgün utejida liser reberi pekeki Abdullah Öcalan. Jibo bidayı bibe des begreva birçibune ya bedem o bedor ve gerkirin temaşevanın heja. Ev grev kuhat des pekirin be biryar berdoğan dike. Ligori daniyên ku komisyona girtigihan ya HDP parvekir li 24 girtigihan bi giştî 27 girtî niha di grevê de ne ev grev hêjî berdewam dike. Greva li şaxranê ku dest pê kir bela bû niha li 58 rojan de grev. Ev jî li doxu deyle ben pêkirinê mafê mirovan girantir bûye. Li hemberî vê yekê ji temaşevanên hêja ji rayedaran tu daxuyanî nayê dayîn ji bo bidawîkirina grevê tu hewdana wan jî tune. Grev birçîbûnê ya bedem û bêdor veger li girtîgeha Şaxranê 58 roje berdewam dike, li girtîgeha Sincanê 5 roje didome, li Têkirdayê 37 roje, li Tartûsê 30 roje, li Boldiyê 18 roje û her wiha li Antalya, Hatay, Menemen û bidehan girtîgehên din jî grev hêjî berdewam dike. Me got li girtîgeha Şaxranê 58 roje didome, 58 rojan di doxu dihêle. Rewşketî asla kritik, asleke giring, rewşa girtiyan êdî dix asla kritik êdeye. Em di derbarê vê yekê li ser girtiyan rewşa girtiyan rawestin. Di derbarê vê yekê de mêvanê me heye li stüdyoya me niha. Doktor Halis Yerlikaya û xêratin bernama me. Em di derbarê rewşa girtiyan baxivin. Yani rewşa anketî asla kritik. Lê ber ya vê yekê eminek piştgiriyan bînin ser ekranê temaşevanên hêja. Greva ku li girtîgehan dest pê kir li dervê jî bandora xwe kir li gelek bajaran malbatên girtiyan û xizmên girtiyan dest bi grevê kirin û piştgirînan girtiyan. Her wiha li Rojhilatê Kurdistanê jî girtiyên siyasî ku hatine girtin dest bi grevê kirin greva bidorveger li wê dira dest pê kir. Dayîkên girtiyan ku niha zarokê wan di girtîgehan de bedena xwe xistine ber mirinê. Wan jî li Amedê dest bi greva birçîbûrê kirin. Me jî nêrînê wan dayîkan an got hawarê wan dayîkan ji bo we berhev kir. Em hawarê dayîkan guhdar bikin piştî wê em mêvanê xwe re berdewam bikin. Dayı merhaba. Ki girtîgehê deyê? Kurem têdaya qurban. Belê. Dîsa em diçin ew moral dide min. Diçim dîsa ew moral de min dibe em başin ber me nekevin û li xwe binêrin û ji bûna me bijîn. Îca madema ku em ji bûna wan bijîn madema zarokê me di birçîbûnê de ne heqî dixwazin. Malkî naxwazin, milkî naxwazin zaten dîlin di destê wan de ne. Heqê xwe dixwazin. Divê bira em jî bîna însana bin. Bîna şertê me jî bîna şertê însana bim, însanetiyê dixwazin. Madema ku zarokê me bedena xwe danîne erdê, em jî dayîkê wan in, em jî ji bûna zarokê xwe tamamê zarokê dinyayê zarokê me ne. Tenê em tenê nîne. Tamama ji bo tamama em dayîk bin, em jî bedenkî me destî me de. Malê me tune, milkê me tune qurban. Em jî bedena xwe ji bo zarokê xwe danîne erdê. Em jî bang dikin, em divê edalet baxanî eger kî bî sorumliyê bî girtîgehê rokî pêş ta bira bî gerevê bide son bide ji bira mirin çê nebe, bira kes birin ceza bî dernekeve. Gedê te jî girtîgehê deyê ya? Girtîgehê tu ne? Tam pekî tu çima grevê deyê? Jî wê dayîkî aşîtiye sernavê dayîkî aşîtiye jî hatime vê derê jî bang dikim li dunyayê basima dunyayê edalet baxanî bila vê son bidin yani bila cenaze cezayê dernekevin. Aba serçaba. Gedê te girtîgehê deyê ya? Vallahi sê hebim çar heb têda bû hebê derketiye sê têda nana. Sê heb gedê te. Ew her sê jî girtîgehê grevê deyê ya? Greva danışmeliyê da ne. Her sêzî pêş dikevin ev der dikevin. Îro ji bo wan tenê li vir ninim. Yani ji bo dinyayê van zarokê û ciwanê ku ketine greva birçîbûnê em ji bo teva li virin. Em têda nebana zêdîsa li vir bûn. Em barê ve bira dikin, ba yetkiliya dikin, bira rojkî berî rojkî, saetkî berî saetkî piskirêkê wan çareser bikin, bira ji rojiya yani ji rojiyê derkevin. Em jî ji bo wan ne ji bo xwe tenê ji bo her kesî ji bo bitunê ciwana genca em dayîkê gişanê giş gedê me ne em ji bo wan em jî ketine alçıq görevê. Xalqê Kurd heye, xalq
حقی کرد سر پیانه و ام دبیجن خواسته که آن پیک بینن بلا حوالی مجی داریم ام جی داریم کودر نکفن ام جی بیدم و بید دور وگر جد بیم سبجی رونین الشغلانة تحفظي دلور تيدا كتير بيجي وبينج روجة آجو غريبي داي امجي داي كيوانا امجي جبونا هاتن لفرشن شبه حفظيات تابن برونشتنا حتى تيدا بن امجي تيدا بن ام تخوزن نيكي بيشان نيكي جيدا كيمن مرين كي تشينا به مرين كي تشي به امي جواب كم بمبا امي جواب تاقين بواندو بری تماشاوان هجا مهوار دایکان آنی سر اکران وی زارکی وان نال دگرتیگه هنده دگروا برچبونی دنه پنجی هشت روزان دو خودی ل دگروا برچبونی دایکان جی هوارا خوب به شکلی آنی زمان امروز روشا گرتیان راوستن وقت میگم میوان می استودیو جوده تابع بین آمده دکتر هاریس یاردکaya جاردن بخیراتن ام روشا گرتیان دست بکن و جبر کو پنجی هشت روزه ev grev berdewam dike روشا گرتیان ادیکته اصلا خریتیک لهمبری و کیجی رایداران تو داخوی نایداین تو هبودان آمان تو نیج بو چاره سری جبو دیالوگی لگلی هبودان آویجه هی یعنی وقت بچین شاقرانی لکوینان بکن گرتیان موانه بکن ل دستور نهات داین آگاهی کوتی پردسی و چی نه روشوان دچ اصلی روشوان تندرستی. بله. سپاس کمیش با کو مافین و مافنامه کو خوب ifade بکنم راستی جی ام وک بجشکک یعنی بجشکن کوج بوی مجیان هری برومته هری پیروزه و جبر کو ام بیجن کسین کو دیگرتیکه هدانه چالاکی که وی رنگی بکن یعنی جبلی بدن خو نکاربن تتشتکی بکن نکاربن دنگ خو ام بیجن جرایه گشتیراج ام طالب این خو دنگ خو بین زمان پرتشتکی خطره جبر ویجی ام جی دناف کاری دانه جبر چیزی و جهانی زمان yani pişti çır roji, penci roji, em bejin yani vek bijiş keket karım via binin zaman hevkan roj ku kesin ku de çalakvanın ku de greva bir bu ne davın de be ku menev je tendustiya van fikar abge. Jiber çi jiber ku revşan girtega ji emzanın ku diçi astidaya o naha revş pır ne başı yani revşa girtega revşa hendir. Jiber viji براستیجی اف روزین کو درباس مونه ادی مرحله یا کریتیک دایه مربوط کاری بیا بینی زمان وک آگاهی این کو ما بیهستی این کو جهندر هاتنه کسی این کو امبیجن چالکمان این کو دیگره و برچبوی دانه ادی هدی ادی حشیوان دچه تانسیون وان امبیجن بلندو نزن دبن و چاوی وان هن پرسکریک هنه امبیجن بر چاوی وان تارید به یعنی اوان همو ویات این زمان یعنی ادی هدی کسی کو دیگره و برچبوی دانه دوشوان کریتیک براستی مجی یعنی وک odaya بجشکن ترکیه یا ناوندی و وک سازین دنیکی هم سندیکا هم جی سازین مافیا مروفا ما هولدا مگو هم هیئت کی سر بخواه که هم بچن شاکرانی اولوی درجی yani kesin ku embejin kesin çalakvan ji buan baver yani vak hayata ke ser bukha wan maine bukun ora şawan bin zaman de makabın embejin maf yani neden mek ve biçim üyeleri destur neden mek biçim üyeleri rastiji emzi nav fikar adane yani jiber revşa o hali o jiber embejin çarpameni ku kes nikari denge yok beşe belki evzaktu zora ser raya geçti o raya demokratik nikarın kubinin zaman jiber van hamutiştan yani libor greve birçbuni bere hırtır emdina fikaradane şu kami varın seviyor yani bere birçbuni تشتكدن بولي نهاد أصلك أمتدان روشة كجدا إلكتريكي روشة قلتيان وجو كتي أصلا قريتك نسكي تومه عند دوخو دلقرا برشبوني كليون وان دادبه تشتنت كود قرا برشبوني دبي بقرن مثلا ب فيتامين يك جوان يك B1 ليش قصدي داينه هاي وجوه يجري براسیجی یعنی آگاهی که راست نای دستمه لیبلی وقتی امروزی چاپمنی دشوپینن هن گرتیگه هن امروزی ناهیلن کو B ویتامینی کمی هندر B1 yani B vitamina yeki embejen ev pergringe belki mesela demin davi da jidi var jber sınır yani damarın sınır ku yani kesin ku demek ki direş
به ویتامینی نکه و لاشیوی وقت نخوشی نک ورنیک کورساکوف دبیجن جرا که حشی خواندن دکن و سکت دمینن ام بیجن یعنی ده هلا نورولوژی دا پرسکریک چه دمن یعنی بر ویجی پرگرینگه یعنی کسی که ام بیجن دیگره و برچی بونه دامه دبی تکاس B1 B vitamina yeki seri ser روژن د تابلتا بخون یعنی کسین کل ما گودارید کن گر پارێزەر جی هەبن کو بکاربن دەنگی خۆ بگینن ئەم بێژن چاڵکفانە یعنی ئەم ڕاستی وەک بژشکێکی یانجی وەک ئەم بێژن چاڵکوانێکی مافی مرۆڤان گرێوا برکیبوونی ئەم پێشوازی ناکەن ئەم ناخوازن یعنی چاڵێکێکی وها بکەی و ئەم ناوێژنجی ئەم کا گرێبێکە چاواکی مەرە باشتر دمەشینە یعنی گرێوا برچیبوونێش بەرکو یعنی برچیبوون تشتێکی ناڕاستە لێبەلێ ji ber ku girtîne çarmane lêbelê en hindik dibe ku royê di hev tabletên ku niha li Tirkiye hene ew em bêjin vîtamînên ku li derman firoşa tên firotin wan tabletan da di zikê wan da em bêjin rojê ku 500 miligramî bixwin ew pêdeviya ên ku vîtamîna yekê wan heye ew dikarin êdî wê ji bo yani tiştên ku ji bo laşê mirov pêwîst fê dikarin bikirin yani ev çima kritik e ji ber ku ji demekî bişû da jî dema ku ev vîtamîn negirtin êdî nayê yani gerî nayê ev tiştên ku bandora ku vegera wî tune ji ber wî jî ev pir tiştekî giring e ger parêzer li me temaşa dikin yani ji bikarbin yani ku dengê xwe yani girtîgehên ku nehêlin yani nahêlin ev vîtamîn kevê hindir dibe ku daha zêdetir zextê bilin serwan û ev vîtamîn takas bigîjê çalakvanan wekî nêkê jî en hindik mesela royê lîtrekî av divê vexwin en hindik hin em bêjin xwe dibe ku bikeve ki lêbelê li hin girtîgehan ka bi çi rewşê bi çawa dimeşê em wî jî nizanin ha yani hinek agahî berdesteme bore parve bikin baştan bikin daha hinek sernêrina bikin li hinek girtîgehan ku girtî dest bi greva birçîbûnê kirine hinek girtiyan kirine hücre yek hücre hinek jî sürgün kirine da kesê ku li wan binêrin niha tunê hinek agahîn bi vî rengî henin li gorî agahiyan girtî dibin zextan vene ji xwe dîtin wan diya qedexe kirin parêzer nikarin biçin serdanan nikarin agahiya bigirin ji xwe malbata wan hevdîtina wan jî hatiye qedexe kirin du mehê jarê hevdîtin pêk tê asta rewşa girtiyan ketiye asta kritik we jî anî ziman li gel vê yekê jî wê piştî heştî û çar rojan agahên bi çi rengî vê xwedêneke wê tiştek agahekê xirab wer berdestê me lê rewşeke xirab eyna encû heşt rojan du xwe dêle li gel vê yekê jî tu diyalog tu riya hevdîtinê pêk nayê niha divê çi bêkirin rastî jî yani talebên em bêjin çalakvanên greva birçîbûnê net pir zehmetin li hin girtîgehan jî wek ku tê zanîn yani rayagirtî jî şopan ev taleb hatin qebûlkirin bijî kirin jî yani talebên wan tiştên pir giran nînin bi rastî jî divê dera da niyeteke û rewşa yani tiştên em bêjin siyasî li derekî dinêkê lêbelê ev tiştekî mirovahî ye û bi rastî jî dibe ku hemû em bêjin gudarên me û hemû kesên rayan geştiye hemû demokratîk hemû em bêjin ên ku vê grevê dişopînin daha zêdetir dengê xwe bilind bikin daha pir di nava xebat û libatê da bin daha zêdetir em bêjin zext bidin ser em bêjin rayedaran ji ber çi jî ji ber ku we jî hanî ziman bi rastî jî ti dengekî niha nîne û ev grev ku bi vî rengî berdewam bike bi rastî jî yani qet mirov naxwaze wî nêhişeyê xwe lêbelê li gor em bêjin wek bijîşkeke karim viya bêjim yani piştîn pêncî rojî piştî çil rojî yani kesên ku di grevê de wiha berdewam bikin bi rastî jî ne ku we jî hanî ziman yani dibin tecrîtê da û kesên ku nikarbin alîkariya wan bikin hin ciyan em bêjin ji ber ku zext û zor niha zêde ye û em bêjin nüfusa girtîgehan pir zêde bûne yani rewşa hindir xwe ên kesên ku ne di grevê da bin kesên saxlem ji bo wan xwe jî yani rewşa hindir niha rewşa girtîgehan ji xwe ne baş e yani hinek etine grevê nexweşin ji xwe belê hinekî jî
نقاشی هنه ام بیشن که او درمانی خویه جبوی نقاشی نیم خویه نکه دیگرین ناگرن ام وی باش نزانش کو وقتا من ما وک odaya بجشکن ترکین مسئله لیدا و چاقی یعنی مویات حالب کری یعنی ام وان نقاش ام بزن بکرد چه استیدانه او کسین یعنی نقاش نوان هیئت نه مشکلی که وان هیئت نه هن کس دبین کو قد دروجی نکبین گره و بزنید یعنی بو تندرستی وان رازی دبیش همو کسی را یعنی پشتی وان حتی ما روجی یعنی وقت گوتنه که از بیشم راستیجی دبی کو مرا daha زیادتر رنگی خوب بلند بکی یعنی اجبار چیزی اجبار کو وقت بجش که ویا بینم زمان یعنی روش هر او daha خرابتر بکی و تشتین کو نای حشم رو مرا بینم یعنی دبی کو ببیجی اجبار ام بیشن روشا دروا تشتین روجه ودا رفراندوم ور اجبار وان تشتان ام بیشن ev zeyde nehat rojevi lebeli yani dibey ku merv dengi wan bebihisi o rastiji çi ji dersi merv veri merv bike dvi warida ji em wek em bejin odaya bijişken Ahmed'e wek yekitiya bijişken Türkiye wek navendi be saziyen dinekira nav xebat edane wek yekitiya bijişken Türkiye navendi me çap hemeni da em bejin da xoyanek da me go yani dibey ku talebin greva in kesin ku greva bir çibo da guh bidin talebin wan o dibek ku yani gor tendürüstiye çava ve amejin vitamina yekin bikarben bikirin روژین چه یعنی پیدوی وام چه هبین اوانا بین یعنی داخوازی وام بین جی و وک یعنی امناب خبات طلبات که دانه لیبلی مخابن امجی بکر یعنی نکارم بکر نهین دبی کو daha زیادتر کس همو کس یعنی براستی رای geçti خو دنگه خو زیاده بکی جبر کو براستی جی روش قط نباشه یعنی يعني جبركو دنوا تشابمي دا جينا غرينا هروشا او هادي هي ريفراندوم بيشامي دروشندا تركيا تشي ريفراندومي لجل فان بويرين روشن تركيا فيات خي باش گفت كي روشي اذا تشابمي دا خو جينا غري راست لبدي فيات تشتكي راستي يعني جيان يعني تشتين من دسبيك دا جيهاني زمان يعني جيان تشتكي دنيك يعني كسين كو امبيجن لبر تشاف وها وجيانا خو جدس بدن براستيجي وبالي ويد ستي همو كسي دا يعني همو ميدايا ان دروازيدتر براستيجي يعني بفي رنگي بردواميوي او تشيبرجي يعني دبيكو يعني ويا نت تشتكي سوربريز جي نيبي يعني ام بيجن تيجو حش روجان شنو درواز بلي يعني يعني براستيجي يعني شاكرانو او سينجاني دا ام بيجن كسين دناب و جهانی زمان دستو 27 کسان دا نابوان دا 43 کسی دبیم جن هنه یعنی براستی یعنی دبی که مثلا روشان بری مثلا گروین بری دا daha پرتر مدزان و ناب مدزان و کی روشاوی چیه چوا اوتبیل بنا 2012 بنا 2012 گروه نه و بی روزی از برم و دمیجو کتنا و طبیبان جداتیه چی براستی و دمی daha زیادتر مدزان بود مثلا روشاندر daha زیادتر شوپان آگاهی daha زیادتر دهاتن نه لکو یعنی انفورماسیونا که هندر yani naha gelek yeme rastiji yani ravş çavana ka kijan girtike vitamin destinin nasinin biçirengi grev berdavamdaki çıkası embejin xwarnu ve xwarın duxun yani tişteyn pevis yani xoye duxun naxun yani bir rengi yani berime daha baştır şopan naha em nizan ber bir rengi mesela iro işe debeko mesela tişteki yani mireneki çey bebe yani ev tişteki neldeci zanistiye nel yani mesela kesin ki haklar roj de görev edaminem rastici روش خدره يعني تشين كات وغيره وينيبن دبيكو تشيبن جبرويجي بلاستيجي يعني درنگ مانجي شو وجنهاب شو داجي دبيكو همو كيس يعني همو kesin alakadar embejin kadın demokratik olan yani denge ko daha zedetir bilen biken o kemen nav hevdayı yani vak kumulhani zaman yani vak yektiya bijişken Türkiye wan rastici em dnab
xebatek İran'ı yani em bêjin hem daha baştır bişopînin yani kalku çawa biçi rengî berdewam dike yani kesên yani ji bo rewşê bişopînin lê belê maqabin bi rastî jî em jî yani têr nayên têr astenkirin lê belê daha zêdetir dibe me bi dengê xwe derxê ez wê baweriya deme sibê ew ê daxuyanekî vê dayîn yani wek em bêjin koordinasyonekî ana hatta amezandın yani kesin yani em bêjin komela mafê mirovan yekîtiya bijîşkên Tirkiye kesên ku vana di nav dane yani ji bo rewşê daha baştir bişopînin û her roj ew daxuyanînê ku tên kirin û daha ji bo ku rayedar guh bidin ji bo wî nav xebat û libatê dane serlêdanên em bêjin di rayedaran hat kirin ji bo ku em bêjin ziyareta girtîgehan bên kirin lê belê rastî jî ev hemû jî yani niha heta niha ew talebên wan ji ber ku guh nayên dayîn ev girev mixabin berdewam dike. Tê gotin mesela dibêjin li girtigiyan revîrek heye û pêncî kes bifikirin di grevê de ye. Bijîşkek wan kontrol dike lê divê kesên ku di grevê de ben û jî baştir dizanin divê bir rêk û pêk tenduristiya wan bê kontrol kirin rêk û pêk agahî ji wan bêgirtin reşa tenduristiyê ji nêz ve bê şopandin lê niha ev li girtigiyan pêk nayê ji ber ku revîr hejmara wê kêm e bijîşkên wê de ra di derbarê grevê de ji xwe agahdarin em wî jî nizanin û jî ez barim dî gumanên dane Roşa gutiyan kunaha çawa te şopandın ve ji goha ev ji tuneye. Rastî jî yani wek berê mesela hani zaman yani demên berê mesela ew bijîşkên ku wan şopandin me daha zêdetir têkiliyê me wan re heve agahdarin bûn niha ew jî pir kême yani bi hin girtîgehan ew agahî tên lê belê pir kême we jî wek we jî hanî zaman yani kesên ku di greva birçîbûnê taybetiya xwe hene yani dibe şebaka wan û êvara wan neyek be yani dibe ku neyek be yani ji ber çi jî ji ber ku yani tim bê şopandin em bêjin tansiyona wan bên hêrtin ka kiloyê wan her roj çiqas kêm kirin ew bê şopandin em bêjin yani çi xwarin çi ve nexwarin ew bê şopandin û rewşa wana yani ku destpêkê de jî dest bi grevê kirin çi astî de yani rewşa tenduristiya wan çi astî de berê ka ketibûn greva biçbûnê ne ketbûnekê çiqas ketbûnekê piştgirêkên wanê em bêjin tenduristiyê derûnî çi heye çi tune ye yani evana hemû dibe ku bi rêk û pêk bê şopandin ji bo ku yani em bêjin fikarekê me jiyana wan neke lê belê mixabin we jî hanî ziman kesekî ew jî yani çiqas bikê tê çiqas dikarê bike ew jî çiqa agatere yani ji bo wan kesin em bêjin mixabin ew heye yani tecrüba bêjin yekîtiya bijîşkên Tirkiye heye yani greva birçîbûnê kesên ku têda ye ka ew ê di kîjan rojê werê çi astê çi merhelê ji bo ku dema ku mesela bêjin grev bi dawî bû bi çi rengî müdahale bê kirin yani hem di hêla em bêjin zanîstî de yani bi çi rengî dibe ku me re bike ev hene me wan jî ji çapemeniyê ra li ser em bêjin malpera yekîtiya bijîşkên Tirkiye me parve kiribû yani ew kesên ji bo em bêjin bijîşkan jî yani ku bi çi rengî ew ê tev bigerin me ji bo wan jî em bêjin me enformasyon dabû lê belê dibe ku ew kes jî yani ew kesên bijîşk jî daha baştir bişopînin ew jî rastî zeqtê bidin ser rayedaran yani ji ber ku tiştên ku yani ev bar ser milê wan jî ye lê belê tiştên ku ew jî ji binî derkevin ew jî nîne yani ew bixwe jî yani ji ber ku em bêjin kesên xebatkarên tenduristiyê bijîşk alîgirên jiyanê ne yani ew ji ber wî jî yani dibe ku ev yani nikare müsaade kirin yani di hêla em bêjim etîk de yani dibe ku çawa tev bigerin ew jî yani ji xwe yekîtiya bijîşkên Tirkiye em bêjin daxuyanî dabûn lê belê yani niha zêdetir dibe ku em rewşan çalakvanan bizanbin çi astê de ne em wan bizanbin berê nexweşîna wan çi hebû çi nebû em wî bizanbin pirêjê jî girtîgeha Şakranê û Sîncanê yani ji ber ku en dûr û dirêj ku ew tê berdewam kirin dibe ku em bizanbin ku em yani fikara ji jiyanê nekin jiyana wan nekin.
Deme basa 2012 kadar grevin 2012 dest fikri bu hnek hevdan hebu demek. Yani dengek hebu radar dınava hevdan ande bu saziyen sivil velati dınava hevdan ande bu jber bir ki birnek çele bu greva bir şey bu ne bedavi bu şu pevajı çareseri pişti dest fikir. Lenaha tu hevdan tüneye şu hükümet riya diyaloğa girtiye. Ve go serdana me serdana me nati kabul kırın parazer serdana van nay kabul kırın. Agahi ji girtîgeyan nayê girtin. Yani divê rewşê de mirineke xwedêreke pêk bê berpirsyarê wê em hemû hemiyan. Yani wî giraniyê li stiyê me hemû yayî. Ji ber vê yekê em herî dawî banga bigirin yani divê çi bê kirin ji bo riya diyalogê bê vekirin û divê rayê kiştî çi bê kirin. براستی یعنی و من دست پیک داشتی کو یعنی اف کسی اینکو کتنه گروا برچیبونه یعنی گروا برچیبونه خوشی بانگه کیه او بانگ جکرایا جرایا گشتی رایا جرایا دارایا یعنی بیشتر دبی کو اموی بانگی بری هر تشتی ببیهیسن راستیجی ببیهیسن دبی کو ام بانگی یعنی جبر کو شرط و مرجین کو نهاتی دانه راستیجی لدیجی مرواییه او جی ام بیشتر نها کتنه و چالاکیه کو یعنی تشتین کو اول لدیجی مرواییه بردام دکی لدیجی وی دنگه کیه دیکن لی دبی کو ام همو ام بیشتر رای دموکراتیک کادا دموکراتیک سازین سیویل ام همو دبی کو براستی جوی دنگا ببیهیسن اولگوره وی تفکرن مخابن حتی نها تفکره که وها نبی yani ناتی کرن من ناتی کرن o من دست به که داشت هانی زمان yani pişti 4 روزی pişti 5 روزی نها 5 8 روزی yani ام بیشتر بری işte هن grev de 6 روزه ام بیشتر اول 2012 6 روزه ده hatta میکنن لیبلی و آگاهی دیگر نها ام نزانن yani نها ام نزانن که چالکوان ده چه رنگینه yani روشوان چوایه بر بیشی براستیجی دبی کمر yani همو کارو باره خو دین جهت کی که referandum işte براستیجی referandum جی روشا گرتیاجی yani جبر وجه هانی زمان yani تشتکی براستی جیان yani جیان همو مروی کسی لیبلی اف لبر چاوا همو dünyayı berçavi hamu raya geçtiğin kumere ne ki bivriyen gibi ve vallahi geleki pra ve hamu kes em nikarın jibnevi ve balilerin ve bijiş ki ve ambejin mroveki mafin tendrustiye mafin mrova ambejin de Paris'in az bangamna davi de hamu kesi yani her kes ciye xuda çıdkar ve bravi biki yani dengeki derxi ambejin tişteki ku bikar ve çibki saziyen ku tedad xabitin jbo ku daha bağlaman bikişinin nav xabatı da ve çapemeni ye ambejin karvın denge ambejin grava bir yani çalakvanan denge wan bibihsin o brasici hamu kes be ku raya dara zakte biki ku daha زودتر اف به دوام کنن از وی هیوی دام یعنی از هیوی دیکم که دمکا کنده اف بیشن کسی که به چالاکی دانه چالاکی وان بداوی و او تشتین که هم جه فکرات کن نینچین و روشکی daha baştır da ولاته که هم بیشن daha demokratik da هم yani çalakiyen bir rengi که امریکا یعنی daha çalakiyen gor mafya mirova em bikarben bikin yani ek bir rengi em havce nebin bir rengi em berdam bikin azisa spasiya etkim şber ku mafya ve axat nedan Emjde hemen yeviyedene car spas kuş bu hatına ve her evin sağın endam ve odaya tabibin amede hadis serli kaysak bu hatına. Spas. Be temaşavarın heja megot referandum pişte drojan Türkiye ve PKP le jibo me revşa girin ya revşa xatere revşa girtiye siyasi nahad girtige Türkiye berdevam dike megot le 24 girtige han düsü 27 girti nahad greva birşibune de ya bedem o bedor beger mehevuda revşa an bin ser ekranı